السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود سواه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده. أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة، ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus akhinal kiram, sahibul walimah, Bapak Ustadz Hasan sekeluarga yang mudah-mudahan anaknya yang dinikahkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala lahirkan dari rahim mereka anak-anak yang soleh solehah, amin. Anak-anak yang hafizah, amin. Alim alimah, amin. Dai daiyah, amin. Mujahid mujahidah, amin. Yang siap memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah taala. Alhamdulillah.
Salawat dan salam kita hadiahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini, di akhirat yang selama-lamanya nanti adalah perkara iman. Sekali lagi, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia, di akhirat adalah perkara iman. Yakin dengan betul kepada kalimah La ilaha illallah. Masa depan kita di akhirat nanti kaitannya juga iman, saudara yang mulia. Bila di dalam hati kita ada yakin yang sempurna kepada Allah, yakin yang sempurna kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dunia hidup kita bahagia. Di akhirat nanti insyaallah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekecil-kecil iman akan dibayar oleh Allah dengan nikmat surga yang paling terkecil, luasnya 10 kali lipat dunia. Benda apapun yang termahal di dunia ini, emas, berlian, mutiara, batu akik yang pernah ngetren, yang dahulu mahal harganya, sekarang sudah tidak laku lagi. Numpuk di mahkula batu numeli. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mahal itu harganya, kalau sebesar debu dijual tidak laku. Coba orang ngajual emas ke pasar segede debu, ya jadi aya debu ya. Tah, dibawa ke orang ke pasar Pak yang ngajual emas kula mah segede debu. Kira-kira payutan teu? Moal payu. Walaupun berlian harganya miliaran, saudara yang mulia, tapi kalau sebesar debu, apalagi sebesar atom, tidak laku. Tetapi iman di dalam hati seorang hamba, dia yakin dengan betul kepada kalimah La ilaha illallah, akan dibayar oleh Allah di negeri akhirat nanti dengan surga yang paling kecil, luasnya 10 kali lipat dunia. Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mahal harga iman di sisi Allah. Maka yang ada iman dimasukin ke surga, yang tidak punya iman dimasukin ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang beriman akan jadi raja nanti di negeri akhirat. Walaupun dia bukan turunan kerajaan, bukan turunan darah biru, bukan turunan ningrat, tidak pernah nyalon ketika di dunia, di akhirat bakal jadi raja semuanya. Amin. Calon raja kabeh. Masya Allah.